Yada siana say mo akwa Adom TV bedroom health tips eso aha ene edi nkomo hwe apomudin simenu medwoda de kosi fiada eno aye bone tofa eye amblyopia ana lazy eye doga chain ni so tiene ya to so afa na wo join ya mane hawo ebe wie no bonso wate de o ma simididi afia amankwa tamaklo mame fasidama endpoint ninti ene ye pie ye adokota fo awodo nyina de nkomo ebi ti se ya renko na how dia so one endpoint enkasa wo fa doctor number na wo frɛ na bibia so obekɔ ho so nko ho de frɛ no se bia dog me haya me ya na me hu bibi sei de na ekoso wo frɛ doctor 0244867068 obeje so ono wadi nkomo me wo Dr. Rachel usi akosa wa ha dog ya na se Sefia me je so pa ya da se pa chemu no wo de abaye ti ma yehu courses then courses are amblyopia. This is a patch me that say make say most of the time no you see kan tell won krabre mu ade ko na aya ade ba kwa meta kan wasem pa ne say ye nta nchecking kra na ni no empen bebe nim say akra de ni so onya iPod nti empen bebe no ye twen ado ni panyi fie so na akra bi o efa bebe refractive error ebia from krabre mu na ko no I was like this first man in tem. Na ni ba ko no hu ade pa chan ba ko. And the parents ni betena o mfa akra ne mra no. Na ni ba ko na enhu ade papa no na aye lazy. Me shia asofo bi a ne ba na a very good student but ne ba no na no hu ade yi. Papa no si ono de on space. This if you could you believe so akra no as of 14-15 years no or brewer class. So sofo ne so on pe. Nyame admo beti ase the child was so happy na nyame nko ata na ni ba ko no enka ya lazy enti ye ka no se ya correct ani no intem dia refractive error it made the ba trauma bibi bo wani na se ya nsomu ntem a se fia it made the ba obi wo so na ye funumu ensensem awomu sensem ye nyisen no mam nya infection bi ena ka ani no aha anasa awomu mpo na ye wo na ode ba no ni nyina so kan ho se de sikaye no empe bebe nipa no po enhu se ebi mpo a sa amblyopia ye kan ebi ana mi obi ti no na ni mra ne ho so no na mo sa na ni ba ko no eye aye lazy yeah nti wo na betumi anya bie meka se amblyopia no eye top eye bibia obi abetumi anya na emom no the common ones are obi a or refractive error na ni ba ko ehu ade pa chen ba ko one eye can get lazy. Ebi kopa wo ye pani ye ma space kopa na onhye obon se wo mra no the weaker eye no can get lazy. Yes nti eno ya ade a ewo ho anase se esika eye no trauma cross to me deba but most of the time no space se be correction yan correcting in term no is the common one the other eye can get lazy. Yeah where's your common patcha ye common common patcha say a common but ye ntan kan ho asem yes pen bebre no ye ni mra ye ho se anhwa asem bai me ho a few conditions are two eyes but most of the time no one eye pe any two ni nyina no wo say one way wo hwe condition ma me fa example bi nkyere wa ha say wo hwe we ya na ni ba ko no wo say ti aye no sa squinting eye aha e ba ne say we de hu ye timi kire wo say nipa yi enam se ba ko no e ba ne say we ni so ko ne say nti no this eye because eno position yi no as e mu no wo fie na ho odin abafom obetuma nya amblyopia ni bi yes ne wada ma ye fancy e wo chenya mbo ani ato aso ti my number 0244982821 0244982821 Jami ya Adom ochna bre ya sa kan ye ho na ye di nkomo ahwe ye ni no a ye lazy no ya mouse space so won hye frame point 0244867068 safe as ni kinsene usmo don point ko check prostate no ate akan wayi mani you ko check na emo won se de prostate no hotie ochna kwa modern ho sa kan ye ho ebuso aye hwe ye di no na Dr. Rachel Krado achina ebe sa to so edase